Znate, opet puta vas je Marko Kovač, s druge strane Luketić. Na Bilom smo. Iako se živo isprzava se. Sad smo prošli sve dole. Dole tamo. Cijeli džir smo napravili. Tamo negdje u pozadini je kućica. Ajde sad ću ti ja doći tamo. Kružni džir. Tu dole. Ispod stijene. Čuteka. Jok, kaj ima? Evo, tamo je Tatekova koliba. Sklonište, onda smo se spustili tam dole. Tamo, u onom smjeru. I onda smo krenuli tu negdje dole. Ha! Sad, točno di, ne bih se mogao sjetiti. I onda smo došli ispod ovog dole. Lijevo od Kovačeve lijeve noge. Tu je bio Zdenkov Zdenkova jama gdje smo se i po ljestvama spuštali. To je, mislim, tu dole. Zato smo krenuli gore opet, tamo po onim dijelovima. I negdje smo iz šume došli, šta ja znam, tamo. I onda smo se šetali po kičmi. A gdje je kičma? Kičma je dole. Trenutno tražim kičmu. Kičma je tam dole s lijeve strane, ne vidim tamo. Misliš da je već tamo? Tamo je, da. Moguće. Tam je kičma dole. Ali vidi se, mogla bi biti ono dole. Ono tamo. O, tamo je kičma jebate. Gdje vidiš? Ovo tu iza ove pregrade. Da. Nije na kičmi do drveća. Traži se kičma. Eno, deru nam se iz Tateka. I dole smo išli po kičmi negdje. Pokušat ćemo je naći. Ovako, pa ću vam ja to pobraviti filmić, pa ću valjda kičmu negdje tu naći. Ekipa se napravila vatricu, su zapalili već. A tamo se vidi iz Tateka. A ona je Kita Gačešina. A daj čekaj, jedan Karlovačko. Ono tamo što je u oblaku, to je veliki bat. A tamo je najviši vrh Crnopca, Crnopac. I mi smo jučer, znači, od tamo išli skroz po onom najvišem rubnom dijelu, do tamo gdje su oblaci, spustili smo se dole i došli smo tamo gdje je Tatekova koliba. I danas smo napravili džir po putu Malog princa i sad smo tu i onda poslije se vraćamo i idemo tamo na Zir koji je u daljini. I eto, ništa, odjava. Odjava programa. I ništa. Bojiš konkurencije. DG lik žuje zakon.